Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Hurmatlı cemaat, hurmatlı jigitler. Halil Nur Jamal'dan үйленген 6 ай болуп тур. Бүгүн убакытсызар чыгып бизден кайдар менен группалаштар менен чогулуп чай менен бир баталайын деп чайды учурган экен. Чоң рахмат Халил, Алла разы болсун. Құдай Таала бул дүйнө жана ахиретте адамзатка тартуулаган баардык жакшылыктарынан, сыйларынан кожалак кылбасын өкөңөрдү. Алайым бар болгула, оорубагыла. Башкаларга үлгү боло турган, башкалар суктана турган үй бүлө болгула. Үй бүлөдө өзүң билесиң, эки тарап аял эркек бири-бирин түшүнө билбесе, бири-бирин сыйлай билбесе, бири-бирине кээде жол кое билбесе, анда жашоо турмуш бир аз оорураак болуп калат. Ошондуктан кээде орустардын сөзү бар го, иногда надо уступать ради мира дейт. Кээде тынчтык үчүн коп дейсиң, дешиң керек кээде. Коп дебесең ызычуу болот. Кээде ага жок коп деш керек болот, кээде, эми дайыма эмес, кээде. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Allah Teala rahmetli Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salam dualar olsun. Bugünkü şu bizim jinalaşımıza sebep olan Halil bizi sılap çağırganına Allah razı olsun. Kelin balamının bakılı inşallah жақсы өмір сүргілер. Себебі некеден мақсат, бірінші мақсат дамаларға неке қылып жатқанда айтамыз ғой да. Кейбір учурларда айтылады, некеден мақсат адамдың жеке баяғындай аял кишименен болған контакт емес. Некеден мақсат келечекте ушул арық, таза ұрпақтарды тарбиялап жеткизүү экен да ушул. Пайгамбарыбыздын хадиси бар ғой. Tenakahu ve tekâtharu fe inni ubahi dep şu, elbette men ubahisi muhtemem sizler menen kıyamet günü dep şu. Oşo köy bilöden maksatda Peygamberimizin ümmeti köyse şu Peygamber hayat etken taşat menen yaşasak inşallah Peygamberimiz inne bizden sınıftamat eken. Bakılı yaşagıla Kudayın tapkanlarına dadaldan kılsın, Kudayın kelечекте dinge hizmet kılgan dindin jelegin biyik tutkan uğur kızlardan nasip etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün bizim haftasımızın sebebi olan Halil Bey Kemal'in cemaatimizin sebepkar bulutat haftalı olmamızlar sazır aytkan bu sözlerin артынан Allah'ın жақсы insanların arasına koşsa sizlerdi görüp sizden keyingi muğunlar Gülnük Algıday, şu Halil'dey olup, Jamal'day olup yaşaylı degen жақсы жаштар болsun. Şu rahmat. Gelin bala Mujamalıktan vakti olurlar, karmaşıkan olanlar eşkiden acılansın. Niyetiyle olmuşlar, bazı işinansın, diri-dirime, ateneme, kurukluğuna, güyündü, gübülerin olurlar. Bir ustalara da Allah'ım razı olsun ekini, gübüler olurlar, çakanlarına ses olurlar. Daima jakşılık günlerde, başına atlasının çekesinde, yeri-biri kıymatlar olup giderleydi. Boylaklarına bir başına reyt var olsun. Sayılmasını ötürü ama böyle harcamalar en sonu tüm olsun işlerin iyi olsun. Hadi boyunca şu an bitlatlarında. Sayıza. Borkarizm. Amin. Elhamdülillah. Millezi at'amena ve saqqana ve cealena minel muslimin. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقا بعده تفرقا معصوما برحمتك يا ارحم الراحمين.